Šta si rekao, Oktoberfest baš onako 5 krigli na svakoj ruci. Ali one baš jesu sisate uvijek. Da, moram reći, ispričavam se što ne nosim sise, nisu stale, stvarno ja sam probala svim mogućim metodama, ali to je jednostavno. A i ne može uvijek, šta bi vi sad? Isto. To su me ljudi sad počeli tijekom šova, kao, zašto ne nosiš sise, pa ne ide u svaki kostim, mislim... Mislim da, okej, razmislite isto, ako plešem nešto i to, onda nije ti u interesu samo buljiti u njih i kao smijat se tome, jer ono što, mislim... Niti je cilj da te ta sisa udari u glavu i da se ozlijediš. Hola! Moje ime je Roxanne. Moje Entity. I dobrodošli u Ovdje smo na nečem bijelom. Jesi gledala Marisol? Ne, tu sam bila još malo. Okej, to je moja prva. S njom sam negdje startala i tu je bila... Šta je tu dogodilo? Ona ovako ko ja izgleda. Dona je ko ti, ima taj ožiljak kojeg naravno kasnije sredi. Tu je Amparo koja je poubijala pola serije, ono super je sa babom gledat jer ona svako to ime stavi u kao našu verziju, kužiš, on je Jose Andres, onda ona meni, evo Jozo Andrija je opet došao i sam htjela naučiti taj španjolski da se sam mogu svađati na njemu, nisam nikad, ali znam puno ljudi koji su baš zbog sapunica naučili španjolski jezik, kako to korisno. Da, nešto, okej, mi znamo samo déjame en paz i te, ono, te odio, largate, esto muerto. Da, nisam esto muerto. Ta rečenica ti baš treba užiti. A misliš da smo malo zakinuti kao u odrastanju za neko normalno iskustvo, jer ono što smo mi gledali su te serije i sad kao, to nisu nikakvi normalni odnosi, to je sve nešto kao poremećeno, ovo će neko gubit, ono, mislim... Misliš da si naučila koristiti pištolj zbog Isuse, a mislim da, malo mi je to lijepo. Kad prigušivač onaj stavi, tu sam saznala šta je to u stvari. Kužiš? Da. Možda će ti to trebati u životu. Čekaj, Hilda je bila u, kako se zove? Siempre te amare, to je Mauricio i onaj u kojeg se ona zaljubi, ali, odnosno ona u koju se Mauricio zaljubi, ali ta osoba uopće nije bitna tu, nego Hilda ubije Mauricija i Hilda je tu isto pribijala svakoga. Da, i na kraju strada od svog noža, od svog pištolja, jer bježeći od policije, od nekog kog je bježala i pokojnika nekog u ta prostorija gdje... Mrtvačnica? Mrtvačnici, da. Prostorija. U mrtvačnici izvodi nekog pokojnika iz ljesa i ona se unutra sakrije, ali ona je mislila će svi otići sa pogreba pa da će ona izaći van, ali ne, zakopali ju živu, i ta njena scena kad lupa po tom... Onda je nekad bila Esmeralda, čini mi se, jel? Toga, da, to je... Ili su prije bile ove sestre, još... I ja sam čak kraj tih sestara ulovila. Da, njih tri, ova slijepa, zločesta i... Dobra, da, neka ova treća. Ali ova je uvijek sa tom obrvom radila i kasnije je ona kao preuzela, jer su one bile trojajčani... Da, čekaj, koja ostane trojajčane blizankinje? Jednojajčani trojke. Čekaj, ili trojac ili nešto drugo. Trojke. Kad rodiš trojke, to su, jel tako? Da, ali ne znam jesu jedno jajče ili nešto drugo. Ne znam koliko je jaja u pitanju, dobro, istina, dobro. Uglavnom bile su iste i onda je ova mogla odglumiti da je to ona, ali na kraju ona napravi taj svoj mot i po tome je svi onda je, ja mislim, nekad došla Esmeralda koja je bila slijepa i naravno progleda u jednom trenu. Jesu za to mise uplaćivale? Jesu, babe su za to uplaćivale mise. Ti frat isto. A da, zamisli kako dobro, mislim, dolaze ti ljudi uplaćivat misu i, mislim, ko si ti da im kažeš ne i uzet ćeš te novce, ali, mislim, ti na tom istom popisu isto moraš imati nekog pokojnika ili nekog uplaćuje misu za svoje drage ljude i kako onda se ta osoba u publici osjeća? U publici? Kako se zove to gdje ljudi sjede? Crkva. Klupe u crkvi, kako će se zvati? Publika. Da, kad oni tamo... A što najbolje onda ona progleda i onda može reći evo sve mogući je. I Severina imala pjesmu, to jest ima pjesmu Esmeralda. Odlična pjesma. So underrated, ali tako je super. Quiero mucho pa voliti me. Ona ima i pjesmu Hurem. Či volite
telenovela sapunice. Bila je sirota mala bogatašica, Consuelo, koja je pak obrnuto od Esmeralda, ona je naglo oslijepla, mislim, hodajući baštom sa tim svojim dragim, i on se kao hvata za njega. Slijepa sam, ne vidim. Je to ona što imala naočale i onda je skino naočale odjednom lijepa? Jako Sailor Moon, nekad staviš nešto i kao to je to sve. Niko više ne zna ko si. Tako je. Ali je negdje i tu onda bila, mislim da je to možda iza Esmeralde, nemam pojma, naša omiljena. Otimačica. La Usurpadora. Mater Paola Bračo. Naša? Da! Paola Bračo, da. Gabriela Spanić. Znači njih dvije se sretnu u WC-u, ova skonta ti si ista ja i ti kod mog muža da ja mogu ići sa svojim laverom malo okolo i onda ona dođe i bude naravno super jer divna osoba. Skine babu sa alkohola nakon dana, ovu časnu pretvori u tu, to jest... Otimačica je znači jedina serija koju sam još naknadno pogledala i to tako u tim studentskim danima nisam imala interneta doma, nego sam od susjeda morala krasti, ona sam u zgradi na prozoru bila sa tim laptopom, ako neko ulazi odole trčiš nazad i to. I to sam gledala sa svojom tadašnjom cimericom koja je bila na operaciji, na ovom laserskom skidanju dioptrije i onda nije mogla 2, 3, 4 dana na pojme doslovce Esmeralda, kužiš gledat i onda sam joj ja, sad je on došao, on sad kaže to, ona mu rekla, ali ja tebe volim i onda sam ja to njoj sve tako. I znamo da se bliži trenutak kad će Estefanija iz te časne postati prehod znam da ima ona scena kad te spušta niz ono stubište, kao sređena. Ova je doslovce rekla, ja ću otvoriti oči makar slijepa ostala ako se ona spusti tu. Kako dobro. Na kraju je stigla kad je skinula povez i onda tek došla Estefanija, tako da svemir je sve posložio. Svi isto gledat španjolsku seriju sa povezom na očima kao jednom vidjet sad. Baš je... to isto najavne pjesme, to su isto bile odlične. Lazos de Amor. Ya llegaré con un disfraz, distinto del amor, la misma faz. Prediva pjesma. Usurpadora. I onda su i kod nas krenule naše hrvatske sapunice. Vila Marija. Tako je, da. To je ona Veljača pisala. Glumila je tamo, ne znam je to već pisala, ali je pisala puno njih još kasnije. Ja sam satirala u jednoj, mislim da se zove Urota ili tako nešto, bila sam za nekim šankom. Nešto si radila kao, dobro. To, ali Vila Marija gdje Bože naslovna pjesma Šušljara. Šušljara pjeva, Hulić radio muziku, Vjekoslava napisala slovo A i to je poslala, Jelena Rozga glumi. Da, glumi se. Svi su, kako ih je Hulić sve To je neki Rozga je tu Mirna Polić. Da, i ima onaj razgovor na engleskom, to je super scena, da. Mislim, kao za to kako je tu gluma bila u toj seriji, nije ona toliko ni loša bila u tim scenama. Jednostavno super u svemu. Zabrana ljubav. To, da, di su ono Daniel i ona druga. Tu je queer tematika bila obrađena, tu smo imali LGBTQ reprezent, Filip. Ajme Filipa, on je njen glas, šta god da govori, ona je žalobu plaća. Da, malo je... I svršava u isto vrijeme. Da, orgazmično je bilo onako uvijek. Ne znam kako to se sceniralo. Šta je još bilo kod nas? Ruža vjetrova. A to, da. Nije da sam gledala, ali kad bi vidjela da je Seke Odak na ekranu bi ostavila. Isuse, dobro to više gledam sad na YouTube-u jer nisam znala da, Nives Ivanković, Uloga života. Kad bi mi radili neku našu telenovelu ili sapunicu, kako bi to izgledalo? Šta bi mi tu? Pa da, ne može sad radnja biti neka, Hoću full dramu. Da, mora neko umrijet, mora nešto zapalit se. Da je ovaj zapravo sin i kćer od ovoga, pa on je onda promijenio zapravo spol, ali ovo mi izbio oko i onda je to oko nađeno negdje i... Isuse na smeću i onda pasi to pojelo. To sve hoću najveće drame ikada. Ja bi bila neka Hilda, jel tako? Ti bi s pištoljem sigurno bila, jer ono... Ja završim nekako nesretno na kraju serije, ali moram mučit sve žive. Okej, ja bi bila ta neka korvetina zločesta, vjerojatno. Tajdži. Ne bi bile prijateljice, sigurno. Da. Tamo sa strane bila, dobro. Drugarice za parice. Kolinda je dobri glavni lik. Ona će završiti u braku na kraju serije, da. Ona je bila siromašna, pa onda postala nešto, pa to je ta priča. Šta je onda s Pazam nešto? Ta bez oka. Da, ona će umrijeti. Ajme Quasimodo neki. I onda snimamo to nešto. Eto, Jelena Veljača, ako imaš neki... Zovni nas.
I reci Ako nam ti je kad doma si- neki skript dobar za to, Da. javi nam se. I- Ona Rozga isto slobodno. Da, ona nek nam radi naslovnu pjesmu za seriju. To, i na kolje pjeva I da sama. nije Ma može i to, što se mene tiče. neko drugo slovo. Nešto, tako. Ili neko srce nešto, ona sigurno nešto bi sa srcem Vjekoslava napisala lijepo. Apsolutno. Što god, tako da... Tako je. Hvala što ste nas gledali, gledajte nas i dalje, gledajte i telenovele. Pišite nam. Šaljite nam torrent od Otimačice sa hrvatskim prijevodom. Ili da naučimo španjolski možda besplatno, da se mislimo šta su oni tu sad. Wow, jedna epizoda obje na španjolskom samo. Pričamo gluposti to neke. Kako dobro. Dobro. Lajkajte, subscribeajte se, šerajte nas, pratite nas na Instagramu. Tako. Pratite Gabrielu Španjić na Instagramu. Da, jel mi pratili, ti pratiš? Ne. Nijedno ni drugo. Pratimo u Drugo. Ćao! Ćao! Moje ime je Roxanne.